Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye gucikamo ibice bibiri. Amakuru ya serivisi y'ubutasi za Uganda ndetse na serivisi z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirerekana ko hari umugambi wo kuba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yacikamo ibice bibiri. Ndetse amakuru ya serivisi z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika arerekana ko abarwanyi ba M23 bagiye gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ndasubiramo, abarwanyi ba M23 bagiye gufata Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ndetse General Sultan Makenga na Bertrand Bisimwa bagiye gushinga ubutegetsi bwigenga muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho iyi repubulika izaba yitwa Repubulika ya Kivu. Hari amabanga menshi yamaze kujya ku mugaragaro yerekana ko igihugu cya Uganda ndetse n'ibihugu by'ibihangange bishyigikiye uyu mugambi w'uko habaho igihugu cyigenga cya Repubulika ya Kivu ikayoborwa na Bertrand Bisimwa ndetse n'abarwanyi ba M23. Amakuru arimo kutugeraho ndetse amakuru ateye ubwoba ubutegetsi bwa Kongo nuko abarwanyi ba M23 baba bagiye kwigarurira Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, ndetse ibi bikaba bishobora gutuma icyitwa balkanization gihita gikunda vuba na bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko abarwanyi ba M23 bashobora kwigarurira Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ndetse ubutegetsi bwa Kongo kuri ubu ngubu bukaba buri gukora ibishoboka byose ngo burebe ko bwaburizamo uyu mugambi w'abarwanyi ba M23 wo kwigarurira Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Abarwanyi ba M23 bambariye urugamba, ndetse ubu intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'intara ya Kivu y'Amajyepfo zishobora kugwa mu minwa ya M23. Ndasubiramo, M23 yaba ifite gahunda ikomeye cyane yo kwigarurira intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, maze igashyiraho leta yigenga ya Kivu. Aya ni amakuru amaze iminsi atangazwa, ariko kuri ubu yongeye kugira imbaraga kuko service de renseignement za FARDC zivuga ko zifite amakuru yizewe ko abarwanyi ba M23 bashaka kugaba ibitero kuri Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru avuga ko M23 ishaka kunyura mu gace ka Minova igakomeza yerekeza muri Sud Kivu. M23 kandi irashaka kwigarurira umujyi wa Bukavu ndetse na Uvira. Ibi bikaba bisobanuye ko ishaka gucakira Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru kandi avuga ko M23 ishaka gutangiza ibitero karundura bigamije kwigarurira chefferie ya Kivu y'Amajyaruguru, ngo barashaka gufata icyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ari wo mujyi wa Goma, bityo rero bakereka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko nta mikino. Kuva mu minsi ishize abategetsi ba Kongo bagiye basakuza ndetse bakavuga ko M23 ibifashijwemo n'ibihugu biyishyigikiye ngo yaba ifite umugambi wo gukora icyo bita balkanization, no gukata Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bakazomora kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze hakabaho leta yigenga ya Kivu. Ibi ngibi rero bikaba bishyigikiwe n'ibihugu bimwe na bimwe, cyane cyane ngibiri inyuma ya M23. Abadepite bagiye bumvikana basakuza basaba Perezida Tshisekedi kutemera ko abo balkanization, ndetse benshi mu badepite bagiye bavuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niba idashaka ko habaho balkanization vuba na bwangu Perezida Tshisekedi akwiye gutangaza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, kuko bavuga ko u Rwanda ari rwo rushyigikiye M23 ndetse rukaba rufite umugambi wo kwiba ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ni imvugo zumvikanye mu mbwirwaruhame z'abanyapolitike benshi mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'Icisasa, ndetse bikaba byaravuzwe na Perezida Tshisekedi ndetse n'umuvugizi wiwe bwana Patrick Muyaya, nawe akaba akomeje gutangaza aya magambo avuga ko abanyarwanda barimo kwinjira muri Kongo bashaka occupation de terre, no kuvuga kwigarurira ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo bakaba banabutegeka.
Izi mvugo zose rero zigamije gusebya igihugu cy'u Rwanda. Ndabamenyesha ko u Rwanda rwaziteye utwatsi, ndetse u Rwanda rwavuze ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bibera muri Kongo, ndetse rukaba ruvuga ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikwiye kwikemurira ibibazo byacyo ntawe kibanje kubyegekaho. Ibi rero abanyapolitike benshi muri Kongo baravuga ko bafite amakuru ko abarwanyi ba M23 baba bashaka gushinga intara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bakazigira leta yigenga, maze ngo igahinduka leta ya Kivu. Ndasubiramo, abarwanyi ba M23 ngo baba bafite gahunda yo gushyiraho igihugu cyigenga mu burasirazuba bwa Kongo. Iki gihugu kikaba kigizwe n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi byaba bisobanuye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabicitsemo ibice bibiri, ndetse abazi ibya politike bakaba bazi neza ko ibi bintu bishoboka cyane, ndetse bagatanga n'ingero zaho zagiye biba, bakavuga ko muri Sudani ibi byabayeho, ndetse Sudani y'Amajyepfo ikiyomora ku butegetsi bwa Khartoum. Amakuru kandi aravuga ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabwo bukomeje kurwana bukora ibishoboka byose, ariko ngo barabibona ko intara ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru igihe kizagera zikiyomora ku butegetsi bwa Kinshasa. Amakuru arimo kutugeraho avuye mu masoko yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gisirikare cya Kongo, avuga ko hari ubwoba ko abarwanyi ba M23 barimo gutegura ibitero simusiga bigamije gucakira umujyi wa Goma. Mu gihe M23 yamimaze gucakira umujyi wa Goma, byaba bisobanuye ko imaze kwigarurira Kivu y'Amajyaruguru. Mu gihe kandi M23 yabifashe umujyi wa Goma, byaba birimo gutanga icyerekezo cy'uko abarwanyi biteguye guhangana mu buryo bwa gisirikari ndetse no kwigarurira utundi duce. Hari amakuru avuga ko kandi M23 yaba irimo kwerekeza ibitwaro byayo mu duce twa Kivu y'Amajyepfo nk'uko bivugwa n'abasirikari ba FARDC. Hari amakuru avuga ko M23 itarimo kureba umujyi wa Goma gusa, ahubwo ko irimo kureba n'uburyo yakwigarurira Uvira, ikigarurira ndetse n'umujyi wa hariya muri Bukavu. Ibi ngibi rero bikaba byagora cyane ubutegetsi bwa Kongo, kuko Kivu zombi zaba zamaze kugwa mu minwa ya Generali Sultan Makenga. Igisirikare cya Kongo kiri mu myimenyerezo ikomeye cyane yo kugurutsa za drone hejuru y'uduce tugenzurwa na M23 ndetse no mu duce ndetse no mu gace ko mu mujyi wa Goma. Amakuru yizewe arimo kutugeraho aremeza ko igisirikare cya FARDC kiri mu myiteguro yo kugurutsa cyane za drone z'intambara hejuru y'uduce turi kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Iyi myimenyerezo rero yatangiye ku munsi w'ejo ubwo za drone zagurutswaga i Kinshasa, ariko ubu ngubu amakuru akavuga ko iyi myitozo yatangiriye muri Kisangani, ndetse ikaba irimo gusatira uduce turimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abasirikari kabuhariwe baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa ndetse n'abaturutse mu gihugu cy'Uburusiya nibo barimo gutanga imyimenyerezo ku basirikari ba FARDC yo kugurutsa za drone z'intambara. Ibi bikaba byitezweho kurwana n'abarwanyi ba M23. Reka mbibutse ko igihugu cy'Uburusiya ndetse n'igihugu cy'Ubufaransa bafite abasirikari muri Kongo barimo gutoza abarwanyi ba FARDC kuba bakwitoza kugurutsa izi ndege ndetse no guhangana n'abarwanyi ba M23. Amakuru yizewe arimo kuva Kisangani ndetse amakuru turimo kuvana mu bice bya Goma aremeza ko za drone z'intambara zagaragaye mu kirere cya Kisangani, ndetse hari drone ebyiri z'intambara zagaragaye mu mujyi wa Goma zikaba zaguye ku kibuga cy'indege za Goma, ndetse hari n'izanyuze muri territoire ya Nyiragongo. Amakuru aravuga ko FARDC yamaramaje ndetse ikaba irimo gutanga ikimenyetso simusiga ku barwanyi ba M23 ibereka ko ibintu bigiye kuba bibi cyane. Amakuru yizewe arimo kuva ku Kisangani ndetse amakuru turimo kuvana mu bice bya Goma aremeza ko za drone z'intambara zagaragaye mu kirere cya Kisangani, ndetse hari drone ebyiri z'intambara zagaragaye mu mujyi wa Goma zikaba zaguye ku kibuga cy'indege cya Goma.
ndetse hari n'izanyuze muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru aravuga ko FARDC yamaramaje ndetse ikaba no gutanga ikimenyetso simusiga ku barwanyi ba M23 ibereka ko ibintu bigiye kuba bibi cyane. Amakuru arimo kutugeraho aravuga ko M23 yabigiye kugushishano. M23 akayo kaba kagiye gushoboka kuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo gukora ibishoboka byose ngo igure ibitwaro bigezweho, ndetse ubu za drone z'intambara zikaba zatangiye kugera mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe rero drone z'intambara nazo zirimo zirageragezwa kugurukishwa hejuru y'ikirere cy'umujyi wa Goma ndetse no muri teritwari ya Nyiragongo, ndabamenyesha ko ku munsi w'ejo habaye amagerageza akomeye cyane mu mujyi wa Kinshasa. Za drone z'intambara ziriwe zizenguruka ikirere cya Kinshasa. Izi drone zikaba zizwiho kuba zifite umuvuduko uhambaye ndetse no kurasa kuri cible ya nyayo. Izi drone ngo ntabwo zihusha ndetse zifite ikoranabuhanga rigezweho ku buryo ngo zizashwanyaguza ibirindiro by'abarwanyi ba M23 mu mwanya muto cyane nko guhumbya. Mu gihe rero drone z'intambara zirimo zigera ku rubuga rw'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, ndabamenyesha ko ku kibuga cy'indege cya Goma hongeye kugaragara za kajugujugu z'intambara z'igisirikare cya FARDC. Izi kajugujugu kandi zakoze amatura abiri mu bice birimo kugenzurwa na FARDC usatira uduce turimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Hari kajugujugu z'intambara zahagurutse mu mujyi wa Goma zigera muri Nyiragonga, zigera muri teritwari ya Masisi, ndetse zikaba zageze no muri teritwari muri Kivu y'Amajyepfo, zikagaruka zikanyura muri Minova muri Sake, zongera zisubira ku kibuga cy'indege cya Goma. Amakuru aravuga ko izi ndege nazo zari zirimo zigeragezwa ndetse ngo zikaba zaraturutse mu gihugu cy'Uburusiya mu minsi 5 ishize. Izi ndege nazo zikaba zifite ikoranabuhanga rihambaye, zikaba zitozweho kugamburuza abarwanyi ba M23. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ikomeje kugura ibitwaro bikomeye irya nino. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iravuga ko biteguye kumvisha abarwanyi ba M23, ndetse Perezida Tshisekedi aravuga ko agiye gukora ibishoboka byose imirwano ikomeye yo gutsinsura izi nyeshyamba igatangira vuba na bwangu. Perezida Tshisekedi yitekuye ko ibihugu bya SADC bimuherereza abasirikari bazaza gufatikanya na FARDC kurwanya M23. Gusa amakuru dufite kandi yizewe aremeza ko mu bihugu bya SADC ibintu atari shyashya. Hari kutumvikana gukomeye kuba ibihugu byakohereza abasirikari muri Kongo. Byinshi mu bihugu bya SADC byamaze gutera utwatsi uyu mugambi wa Perezida Tshisekedi wo kuba SADC yakohereza abasirikari muri Kongo. Ibihugu nka Zambia, ibihugu nka Zimbabwe ndetse n'igihugu nka Angola n'ibindi bihugu byinshi byo muri SADC byitambitse uyu mugambi, bikavuga ko nta mpamvu nimwe yatumwa bohereza abasirikari muri Kongo. Igihugu cya Namibia nicyo cyonyine cyiteguye kuba cyakohereza abasirikari, ariko nacyo kikavuga ko kitabikora cyonyine. Ubu rero imbaraga zo guhangana hagati y'ibihugu bya SADC zikomeje kwiyongera, ariko ibihugu byinshi birimo biratera utwatsi iby'uyu mugambi wa Perezida Tshisekedi wo kuba bakohereza abasirikari mu burasirazuba bwa Kongo. Mu gihe bimeze bityo kandi Perezida Tshisekedi aravuga ko yiteguye kwirukana abasirikari ba EAC bakomoka mu gihugu cya Kenya, Uganda ndetse na Sudani y'Epfo kuko babashinja gushyigikira inyeshyamba za M23. Kugeza ubu rero urugamba rurakomeye, ndetse M23 nayo iravuga ko yiteguye guhangana mu buryo bwose, haba mu buryo bwa politike ndetse no mu buryo bwa gisirikare. Abarwanyi bayobowe na Sultan Makenga baravuga ko bambariye urugamba ndetse ko biteguye guhangana n'uwari we wese uzabashujaho imirwano. Ibintu rero birakomeye cyane, ndetse M23 biravugwa ko ubu nayo irimo kuronka ibitwaro bikomeye cyane, ndetse M23 ikaba irimo kwinjiza abarwanyi benshi. Mu minsi ishize humvikanye amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 bakiriye ibitwaro bikomeye cyane ku rubire rwa Munagana. Ibitwaro ngo bishobora gufasha M23 kuba yakwigarurira Kivu zombi.
ndetse hari n'amakuru yatangiye kuvuga ko M23 yaba igiye kugaba ibitero bigamije gucakira Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Perezida Tshisekedi urongoye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari muri ruzinduko rw'akazi i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Perezida Tshisekedi ubu ngubu arimo arasaba igihugu cy'Ubushinwa ko cyamuha ibitwaro bikomeye ndetse nawe akabemerera gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo, ariko ngo ibi bitwaro bakabimuha maze agahangana n'inyashyamba za M23. Mu magambo akomeye cyane, Perezida Tshisekedi ubwo yarageze i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa yavuze ko igihugu cyiwe cyatewe n'abarwanyi ba M23, we avuga ko bashyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Tshisekedi rero arasaba igihugu cy'Ubushinwa kumufasha bakamuha intwaro zigezweho kandi zifite ikoranabuhanga rihambaye, maze ngo agatanga isomo kuri bano barwanyi ba M23 barimo kwigira akaraye kajyahe mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru arimo gutangazwa n'ibitangazamakuru byo mu Bushinwa ndetse n'ibitangazamakuru byo muri Kongo aravuga ko Perezida Tshisekedi yiteguye kugirana ibiganiro bikomeye n'umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa Bwana Jinping. Bwana Jinping nawe yiteguye gufasha Perezida Tshisekedi kumuha icyo ashaka cyose, kubera ko Ubushinwa bubona neza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari imari ishyushye. Ngo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari amabuye y'agaciro arimo kumananirwa n'isi yose, ndetse igihugu cy'Ubushinwa nacyo kikaba cyaramaze kuhatera akajisho, ndetse hari makontara ya za miliyari y'amadolari y'amanyamerika yiteguye gushyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu kugira ngo igihugu cy'Ubushinwa gikomeze gucukura amabuye y'agaciro muri Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero nta kindi ishaka ni ibifaru by'intambara ndetse na za drone zigezweho zifite ikoranabuhanga rihambaye kugira ngo babashe guhangana n'intambara za M23. Amakuru twamenye nuko muri urugendo rwa Perezida Tshisekedi ari bujye no gusura inganda zikora ibitwaro bikomeye hariya mu gihugu cyo mu Bushinwa. Hari amakuru avuga ko ari busure inganda zikora ibifaru by'intambara ndetse n'intwaro zigezweho, nk'uko amakuru arimo gutangazwa n'ibinyamakuru byo muri Kongo arimo kubyemeza. Amakuru kandi aravuga ko Perezida Tshisekedi yiteguye gukora ibishoboka byose mu gutanga umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nawe akabona izi ntwaro zigezweho mu Amakuru kandi aravuga ko Perezida Tshisekedi yiteguye gukora ibishoboka byose gutanga umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nawe akabona izi ntwaro zigezweho. Mu minsi ishize igihugu cy'Ubushinwa cyohereje drone zigera kuri 3 z'intambara. Muri drone zigera ku 9 iki gihugu cyemereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ni indege zitezweho koroshya imirwano ku ruhande rwa FARDC ndetse no gushushubikanya abarwanyi ba M23 bakomeje gukubita FARDC mu duce dutandukanye tw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'abatangaza makuru baherereye mu gihugu cy'Ubushinwa aremeza ko Perezida Tshisekedi na mugenzi we Xi Jinping w'igihugu cy'Ubushinwa bagiye gukora ibishoboka byose bagashyira iherezo ku ntambara ya M23. Igihugu cy'Ubushinwa ngo cyiteguye gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bishoboka byose kugira ngo intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo ibe yarangira. Ni inkuru rero irimo kuvugisha benshi mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse Perezida Tshisekedi akaba yajyanye na delegation y'abantu benshi cyane, abaminisitiri, abayobozi b'ibigo bya leta, cyane cyane ibigo bigejwe gucukuzi bw'agaciro. Ibi byose bikaba ari mu rwego rwo gukora business n'igihugu cy'Ubushinwa. Mu gihe bimeze gutyo rero, Perezida Tshisekedi arimo kugura ibitwaro bikomeye, ndetse igihugu cy'Ubushinwa kikaba kirimo kumutembereza mu bubiko bw'ibitwaro ndetse n'inganda zikora ibifaro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu birakomeye cyane. Ndasubiramo,
Abarwanyi ba M23 nabo amakuru tumaze kumenya nuko barimo gutunda ibifaru babyegereza mu duce dushobora kuberamo imirwano. Ndasubiramo, abarwanyi ba M23 nabo barimo gutunda ibifaru byabo bikomeye, barimo gusatira uduce turimo abasirikare ba FARDC, ndetse hari ubwoba ko imirwano ikomeye cyane ishobora kubura muri aka kanya. Amakuru arimo gutangazwa n'abatangazamakuru bo muri Kongo barimo Daniel Micombero, barimo Justin Kabumba, barimo Merveille Dilo, abarimo Baraka ndetse n'abandi benshi cyane, harimo n'ibitangazamakuru nka Actualité, ibitangazamakuru nka La Prosperité ndetse n'ibindi. Bose baravuga ko abarwanyi ba M23 baryamiye amajanja, ndetse ko barimo gusatira ibice bya territoire ya Nyiragongo ariya muri Kibumba. Hari amakuru arimo kuvuga ko ibimodoka by'abasirikari ba EAC byongeye kugaragara bitwaye abarwanyi ba M23. Ibi ni ibirego ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'abasirikare ba FARDC bakomeje kurega inyeshyamba za M23 bavuga ko zirimo gukorana na EAC, ndetse imodoka z'abasirikari ba EAC zikaba zirimo gutwara izi nyeshyamba za M23 zigera mu duce zishaka kugabamo ibitero. Ubwoba ni bwose ku gisirikare cya FARDC mu mujyi wa Goma ndetse no mu duce barimo kugenzura. General Bruno Mpezo uyoboye ibikorwa bya gisirikare hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse akaba arimo gucunga neza umujyi wa Goma, aravuga ko abanyagihugu bakwiye kurikanura ndetse bakamenya ko umwanzi nawe ashaka kwinjira mu mujyi wa Goma. General Bruno Mpezo ku munsi w'ejo yatangaje ko abarwanyi ba M23 ngo baba barimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigamije guteza umutekano muke mu mujyi wa Goma. Uyu General Bruno Mpezo aravuga ko abanyagihugu bakwiye kurikanura, ndetse ngo nta n'umuntu ukwiye gucaracara mu mujyi wa Goma abanyagihugu batazi uwo ari we, cyangwa se ngo bamubaze ibyangombwa byiwe ngo barebe niba atari umwanzi urimo gukorana na M23. Ijoro ryakeye kandi ndabamenyesha ko humvikanye urusaku rw'imbunda mu gace ka Nyiragongo hafi y'agace ka Kibati kagenzurwa na M23. Humvikanye urufaya rw'amasasu, ndetse bakavuga ko ari inyishyamba z'abanyatura na FDLR bari bagerageje gutera udutero shuma ku barwanyi ba M23. Ni imirwano itamaze n'iminota 20, ariko humvikanye urufaya rw'amasasu. Bavuga ko abarwanyi ba M23 yasubije iki gitero cy'abarwanyi ba FDLR ndetse n'abarwanyi ba FDLR na Maimai na Nyatura. Baravuga ko ubu M23 nayo irimo gukora imyiteguro ikomeye cyane mu bice bya Cyanzuma Runyoni. Hari amakuru avuga ko abarwanyi ba M23 bari mu myitezo karabutaka, ndetse ko barimo no kurokerita abandi barwanyi benshi, ngo bakaba barimo kwitegura intambara ikomeye cyane muri uku kwezi kwa gatandatu. Amakuru yose arimo gutangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo ndetse n'amakuru tuvana mu masoko yacu aremeza ko uku kwezi kwa gatandatu kugiye kuza ari ukwezi kw'imirwano ikomeye cyane, ndetse M23 ikaba irimo kwitegura kugaba ibitero bigamije gucakira n'umujyi wa Goma. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarwanyi ba M23 babashije kwegeza inyuma inyeshyamba za FDLR, abamayimayi ndetse na Nyatura bari babagabyeho ibitero mu duce dukikije Kirorirwe. Ndasubiramo, inyeshyamba za mayimayi, FDLR na Nyatura ndetse n'abamesereneri ba FARDC baraye bakubiswe inshuro mu duce dukikijwe Kirorirwe, nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Ubu ngubu agace ka Kirorirwe ku buryo bwuzuye karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23, ndetse hari n'amakuru avuga ko M23 yaba ishaka kwerekeza mu gace ka Sake. Mu gihe rero abarwanyi ba M23 bamaze gucakira uduce twinshi bari baravuyemo, ndetse societe civile ikaba irimo gutabaza ivuga ko ibintu bikomeye cyane. Ubu ngubu ibintu nibicika muri territoire ya Nyiragongo. Ndasubiramo, muri territoire ya Nyiragongo ibintu birakomeye cyane, kuko abarwanyi ba M23 bamaze kwashinga ibitwaro bikomeye cyane, kandi societe civile ikaba yongeye gutabaza
itangaza ivuga ko M23 ifite intwaro zihambaye cyane muri kariya gace ka teritwari ya Nyiragongo. Mu minsi ishize ibirindiro bya M23 mu gace ka Nyiragongo kegeranye na parike ya Virunga, M23 yari yabivuyemo kubera ubwoba ko ikirunga cya Nyamuragira cyari kigiye kuruka. Icyo gihe hagaragaye abarwanyi ba M23 barimo kuva hariya muri parike ya Virunga, ariko ubu ngubu societe civile iravuga ko M23 yongeye gusubira mu birindiro byayo bikomeye kandi bifite intwaro zihambaye ariya muri parike ya Virunga usatira agace ka Nyiragongo. Societe civile iravuga ko mu ijoro ryakeye agaragaye imodoka nyinshi zitwaye abarwanyi ba M23 ndetse n'ibikoresho bihambaye bya gisirikare byerekeza muri kariya gace. Hari amakuru atangazwa n'ubutasi bwa FARDC avuga ko imbunda ndende kandi zikomeye zirasa mu ntera ndende z'abarwanyi ba M23 zirimo kugera muri kariya gace zivuye mu mujyi wa Bunagana. Ku munsi w'ejo humvikanye amakuru avuga ko imodoka za gisirikare za EAC zapakiye ibitwaro bikomeye cyane bivuye mu mujyi wa Bunagana byerekeza mu bice bya za Cyanzu ndetse bikerekeza muri za Rucuru. Ibi ngibi rero bikaba byarageze na hariya muri Nyiragongo. M23 ikaba irimo gutunda ibitwaro bikomeye cyane kandi ngo M23 irimo kwikusanyirizamo abasirikare bakomeye bashobora kuyifasha kurwana urugamba rwo gucakira umujyi wa Goma. Ubwoba ni bwose ko abarwanyi ba M23 baba barimo gutegura igitero karundura, igitero simusiga cyo gucakira umujyi wa Goma. Amakuru yizewe atangazwa n'abasirikare ba FARDC avuga ko M23 irimo kwikusanya ndetse irimo gutegura igitero gikomeye kigamije gucakira umujyi wa Goma. M23 irabona neza ko kwigarurira umujyi wa Goma aricyo kintu gikomeye gishobora kugamburiza ubutegetsi bwa Kongo bukaba bwakemera ibiganiro n'izi nyeshyamba za General Sultani Makenga. Amakuru atugera atangazwa n'abasirikare ba FARDC aremeza ko neza muri uku kwezi kwa gatanu guhera abarwanyi ba M23 barimo gutegura ibitero simusiga ndetse imyiteguro yabo ku rubuga rw'imirwano irerekana ko bashobora kugaba ibitero bikomeye bigamije kwigarurira umujyi wa Goma ndetse ngo aba barwanyi barashaka gucakira icicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo berekane ko bacakiye intara ya Kivu y'Amajyaruguru. General Sultan Makenga mu minsi ishize yagaragaye mu gace ka Kibumba ari kumwe n'abarwanyi ba M23. Icyo gihe byavugaga ko yaba yagiye gutegura urugamba ndetse n'igitero gikomeye gishobora gucakira umujyi wa Goma. Ubu rero biravugwa ko Colonel Nzenze ari wasubiye muri kariya gatse ndetse akaba agomba kurongora imirwano ishobora gucakira umujyi wa Goma ndetse n'ikibuga cy'indege cya Goma. Amakuru aravuga ko abasirikari bakomeye ba FARDC ndetse n'abakomando basanzwe bacunga umutekano w'umukuru w'igihugu aribo bakomeje gucunga umutekano w'ikibuga cy'indege cya Goma. Imodoka za MONUSCO ndetse na FARDC zikomeje kunyuranyuranamo mu mujyi wa Goma zivuga ko zirimo gucunga umutekano ndetse abantu benshi bakomeje gutabwa muri yombi bashinjwa kuba abagenzuzi ba M23. Abantu benshi bafatiwe mu mujyi wa Goma. Igisirikare cya FARDC kikavuga ko ari abarwanyi ba M23 babaga bacengeye mu mujyi wa Goma.